Marija Karan se posle 4 godine vratila u Beograd, ali ne zadugo. Došla je da malo uživa i radi u svom gradu, a pred kamerama ekskluziva prisjeća se početka karijere. U principu je Kengur prvi film koji sam ja i dobila na castingu i zvanično je potvrđeno i prvi film koji sam imala prvi snimajući dan. Ali Jesen stiže do nju moje je isto došao u istom trenutku, tako da su to neka dva moja prva filma. Bilo je teško, ali bilo je zanimljivo. Ovim sam isprskala. Iako ima karijeru na kojoj bi joj pozavideli mnogi mladi glumci, ona ima jednu neostvarenu ulogu. I to vrlo neobičnu. Volimo filmove o vampirima i uopšte uvijek je zanimljivo kad imaju ta krv i ti zubi, to je sve scenično i to je užasno interesantno igrati, a i možda što je vreme da dobijemo jedan takav film. Upoznati Mikija Rurka i još neke svetske poznate ljude velike privilegije i uspeh. Ali kakvi su oni zapravo? Velike zvezde ili uspešni ljudi, najbitnije je da su uspešni i onda su oni ispunjeni sa sobom i onda su prijatni. I dok je uživala po belom svetu, nedostajalo joj je sve što čini život. Sitnice. Mamina piletina, kafa sa prijateljima, pa čak i naša muzika. Noćas mi srce pati, noćas mi duše boli i tako neke old school kafanske, boemske pesme. Osim pesme, u borbi protiv nostalgije pomaže i jedan misteriozni muškarac. Ona kaže da je ispunio sve njene zahteve. Da, postoji sada jedan takav. Da. Ko kaže da ne možete imati baš sve?